I pozdrav ljudi u još jednom mom tutorijalu. Danas ću da vam pokažem jedan neverovatan sajt. Znači to je jedan neverovatan sajt koji se zove Pivot. Animator, da. Pa hajmo da krenemo. Znači evo samo kliknite na njega, onda dobijete ovog čikicu. I možete da ga stavite u boje bilo koju, ajmo u sivu. Naprimjer, pa ne, malo mi glupava siva. Ajdemo sad. Znači, eto, možete. Evo, znači, taj program je mnogo cool, vama će se svidjeti, samo morate, sad ću da vam objasnim kako da ga koristite. Znači, kliknite ovdje, evo, ja sam napravio jedan moj klip, evo ga, znači, evo, mnogo je moje ime, znači, mnogo je cool sajt. Posle ću vam ovo objasniti kako sam dobio ova slova i sve sunce. Evo, znači možete svašta, možete i da bojite i slova, možete da slikate nove figure. Je car. Onda ovdje stopirate. Znači stop. Ajmo sad ćemo da vam pokažem. Znači opet kliknete u pivot. Onda, ajmo da promenimo boju u zelenu. Tako možete da pravite jedan film, znači onda morate ovdje da kliknete i onda malo pomerite, znači ne smijete brzo ovako. Znači morate to polako, možda malo potraje. I evo, sad ćemo već da napravimo jedan film, evo vidite. Znači vidite kako se on pomeri. Znači mi smo već nešto tu skarabuđi. Ok. A kad kliknete ovdje na file, kliknete tu, onda kad kliknete ovdje kao File Tour, znači tu kad kliknete, onda dobijete ovdje clock, soulboy, znači krava, cowboy, onda ovo dobijate, elephant, konja, izvinite, slona, konja, pa sad kao onako čikicu, ovo sam ja pravio čikicu, malo je smiješan, dobijete ovog kao mali čovjek, kao ovog i to je to. I onda kad kliknete ovdje alfabet, ko ne zna šta je to vam je abeceda, znači tu klikne. Što bi? Ja, izvinim se. Ajmo opet, znači file. I onda ovdje, na primjer, kažete koji ćete broj. Na primjer, ajde, može broj ili slovo, ajdemo D. Znači onda morate ovdje da kliknete, otvorite. Ja nisam dobila da izvedim evo 7, hoćemo 7. Znači evo možete, evo imate ABC. Ajmo D. Rekli smo D. Otvori, kako nema D? Ali dobro, ajmo neko, ajmo se ovo C, ajde. Znači otvori. I evo tako možete da dobijete to C, možete i da ga obojite. Evo ja ću ovu boju. Znači neverovatan je sajt. Program. I tako, ajde. Znači ono kao možete. I ajmo da idemo kao C. Znači morate nežno. Ovo je sad, ja bih, ništa, znači ovaj program je mnogo koristan. Ako ne znate, ako vam je dosadno na kompjuteru gledajte, vi možete ovako malo da se igrate. Znači evo, možda malo vreme potraje kada ovo kliknete, ali evo, znači play, evo vidite kako kao ide, stop. I evo možemo sad ovdje da, ne znam zašto je ovo help ako ne znam zašto inače ne znam. Da vam sad ovo objasnim, a to ne morate, ću vam, da sam ja sad ovdje objasnila. Kad kliknete ovdje load background, znači tu hoćete pozadinu. Evo ja imam neku pozadinu, otvorim, znači tu ako hoćete pozadinu neku da stavite bilo koju, vi možete tako. Ovdje ako hoćete bez pozadine, znači piše white back, onda je i ovaj kao London. Izvinjavam se, ovo vam je ako hoćete, ne znam zašto ovdje, ovo ovdje vam je ako hoćete da ga duplirate, znači da vam bude dvojica.
Znači, evo, ajmo drugu, dobro, imamo crveno, u redu. Znači, evo, jedan, znači, i tako možete da kombinujete. A ovdje je kao da je crno, znači to možete da crtate nekog lika, znači, evo, crtate nekog čovječulika. Evo, ajmo da, znači, ovako možete da crtate nekog bilog lika, možete, znači, svašta da radite. Znači, mnogo je zanimljiv i kreativan sajt, znači možete svašta da radite. Evo, napravili smo kao nekakvu čigicu i onda možete ovdje da piše ne save, nego save as i onda sad napišete ime, na primjer Nikola 13, ali neka bude sačuvaj i tako možete tog čovječulika, znači kliknete ovdje, onda kliknete ovdje i onda sad trebate da nađete Nikola 13. Otvori, evo. I onda dobijete ovog čovječulika. Znači isto možete da ga tako kreirate, možete svašta da mu radite. I eto, a onda imate što sad skarabuči. Eto, znači, mnogo je zanimljiv sajt, evo ja ću opet pokazati ovo što sam nešto napravio. Evo ga. Znači, mnogo je zanimljivo, vidite. Mnogo je zanimljivo, više kada se davam. Znači, evo. Znači, možete sve da obojite, možete sve da vam bude u boji ako hoćete. Možete, znači, i pozadinu i što vam još nisam pokazao. Da, nisam pokazao kako da ovo sačuvate. Znači, najprostije kliknete ovdje, onda pisat će vam save animator. Znači to. Znači, kliknete ovdje save animator. Ne ovo save animator vas, nego save animator. I sada kako hoćete da vam se to zove. Ajmo da kažemo, pa ne znam, ajmo boj 1000. Ajde tako. I onda će vam to, na primjer, i onda ovdje kad odete, onda gdje je taj boj? Evo, onda kad odete ovdje, meni neće se, ne znam zašto. Ali tako uvek nekako. Malo zezam, ne znam, tako, obično zezam. Možda i ovaj sam dobio. Evo ga, znači evo dobio sam vojstvo. I evo, znači, to je to. Znači, mnogo je zanimljiv sajt. Ja još jednom ponavljam. Samo ćete se možda zamarati to kad budete pravili neki filmić ili tako. Pa je bi to za danas bilo to. Hvala vam, lajkujte i subscribe-ujte. Doviđenja. Ćao. Vidimo se u sljedećem klipu. Arcade Base. Šalim se.